Amos Simgao pan Israel mi te koma na Pathen Lamto din Kigon tia thucheng ana sei ku chomkhat iga ngai tu khom diu ka dijine phala ni kho ive na thilsu dan ho ive na a hi le chu alam dang the jeng tan tu line aki cha ho ding in wang ki cha cha ti za za om jeng ten ai wan ta san te adin wang Bible ki mu bang ikipa ni kho chu anai che che jeng ta ita san nao abulin na ding ni kho chu anai che che jeng tai ti chi mu do ben nat le sat kil tha akiti ho jong da chom chom mun chom chom nam gam tan mi ki man cha dan jong chon sin na jong atha che ase che akimudo jengin wanole se in khoman dan alun dan achi dan akal sedan hi ivet le wang chu mi chun mi him akhang to be wanole se akhang to be tinan te hi jeng yang la chon sin na jong akhang to che apung che jeng na za chom dong a hung do in sunga sona gam chom mun choma iza hong to in sung ong thung gam ten til jo se hebe na hi le wa noile sit hi aboi ten ai wanga chu Bible hin vet kinala e ho ta san cha te adinga chu ikinep naw ni kho ita san naw abusit ding na ni kho chu anai tai ti chu mu do the ai mong tai ti chu I heaven amo sim gau pa hi judagam langa kona ahi in izong la Pathenin aman cha a Israel gam lengam nia na ki homin Israel khachu juda get ni khachu Israel aketin hi ji Israel northern kingdom atiji hi chilanga chu Pathen thu sei dinga anati mai aile ama phatlai ta hi ji Israel gam chu I na tiam ti aile galetul anu umpu nahi ai galetul lo je achun loma ki bolwa hele anche lo huyong phata ata anei uwin agamuyong chun ga aso in yin chun amo chu in cheng gam ta ben he in hoita ata akisa uwin hedi chun bon hoita ata ne le cha alo am him khat hi na ngai chat chil ho jo se chu ki kim de do na awal se na ane jo hitan hiti chu ahi phanin apathin holong chu ahung tha sam ta ne Apathin holam ahung tha sampana chu Pathenin achon sit na hot aga ateka amo sung chu velen Sodom le Gomora to abang tai ailo wale Sodom le Gomora achon sit je na god na kanapi banga chu nikhat nang god na kapi ding ne he na chon sit na nup sa na ako na he na hung na lung a he na he lo wa he le Egypt te yang alo chal jenin god na kanapi ne he nang ho dong hitabanga chu na lo chal te na lo chal uwa ka chu sei na ngai lo uwa he le ni khat le nang ho chungang go na hung thung ding a he anati he sun amo sung se he ben al amo sin sermon thum hoi tana pe ni he atam jo a aman warning na pe gi cha na ana pe ni ka sei bang chun gal to la ko ni jong Pathenin a hoi do atawin a he lo bol jong le chang le mim ho an che lo ho cho aphana phathe hin sum nong a hau ta wen he ti phalai cha chun Pathen ho bu jep hoi ding jong asumil ta win ai lo wa le Pathena Pathen ging ta in khu man ding dan jong a heta po win he je na chun ta sa Pathena achan wa chun thagawa chun Pathena ki ti le thagawa chu hin hoi na ta pon he Pathena he chu ave na a he poi hitabang chon chat vaina Pathen ho na sa lo na alawa then lo na hin kho tam ta na puina wa ko na lung heyewin hin khodi hin khopha Pathen ho na lam nang ho in ki jep sangon Pathen ho bu zem zowin angai de po bin Israel mi te chun ye chun avel an sai tai Egypt chunga thu ka tan bangana chunga thu ka tan ding he Sodom le Gomora chon se dina nang amo chunga thu ka tan bangani ka nang ho chunga thu ka tan ding hi je achun na Pathen Lamto ding in ki go di yong adi ta be mong hin mi hemin ta sa inup sa ne le don sil le chen in chen lo chen na hi iboi lo ting le Pathen ki sumil nom ji hitabang bang chun Amos khanglaya Israel mi te yong chu hi chun ana chon wen hey
Israel lengam chu khat ahi in Solomon chon sidin chu Solomon zo bachun aki hom khen tai nahi sa lang le thang lang gam kai ti dham khat northern and southern kingdom khat chu Judah kitin khat chu Israel akitin hi chi Israel langa chu he chim Amos thim gau pa hai pathini an sol hi he chi phat lai chun ama nong pathin thu hang san tel an sejin hai itabang chun minuk sa te alowa la pathin don lo te chu nikhat le pathinin amaho chunga thu atan ding a hi ti chu an sein amaho chun luxury hin khonong ta amangwin nok sa na hin kho na mangwin tulaya se ding ainu wa TV alowa le miza na hai mobile phone aneyo in hoita ta lo hoita ta zip le cardim sena ade de yo ne a zula sa hitabanga kichim in sum chu akisim do gamta we ni pathin phat thei bu na muchi chiwo anche ho a kon chu pathinin gam phat thei bun ai la a phat thei na chu a hi lo lang ban akiman ta luxury life awana chun hypocrisy de to kita lo na limvet dinga chu a hoya hoi jeng mi phata hele kilom de hiong la asung langa a target adoi atu mu chu hilo hitia ama ho phat chom na dingen ai lo wa la kita lo na kita hlem iti deu ham lep che na pharisee ho hin khu ta bang chu amangwin nei abana chu obstinacy lo chal na di ta nei ti di da ham khat pathenin avel a warning na pe chu so na Egypt chung thu ka tan chu na mu lo ham tui pisan a tho mang helu acha polen jo se wa thiu na mu lo ham Egypt te lungta je na hechan nge ya chu thona ane chu nagel do lo ham ai banga amo chu ki khel de po bin chongle Sodom le Gomorrah ang chu velte Sodom le Gomorrah ang chu aphalo thildi lo chon set ki da ahi chu ahen chu abol zo se chu ahi wangin ama ho akisi po bin alungel angai to zo se chu chon set na ngen ahi jingin lo chal na ane pathina mo thim gau pa ana solin he ai wang alo chalte te jing hi chun na dei mong wa hele ke to kilam tu ri ana ki gota wrong moral value ti tu la ya e hon salut man luta igel ho hi veute pathin ho yong a hi ta poi ho in kai jong a hi ta poi pathin deilama ki man cha thin hin ko man hi cho yong a hi ta poi in chen lo chen ai lo wa gen the hle jong leo hen pathin ho kiti ho in thulam ai lo wa la thildi thil pha thin hin kolam mi koi man akingai sang be se ta poi sumle pai ai lo wa la ki hin so na ding itiki bo hen lang la ina to amma chal thei pen ta adem ti hoi lungel ai gam tan rina chun ho lama chun ama ho chu mizong mizel bangin a ta we pathirin amon a hi rina chu warning an pi kahung ding a hi kelam tu din an ki go we an ti tu la pha na yong pha chom chakha na iga gel diwa ka dei chu pathin hi to ni kha hele kilam tu ding i hi bin he Philippi bung ni lang chi ve na hala mizo se pautin pang tau pau tan zo se chu pakai anga ni kha le deal su di ve koi tabang akilit sa hen lang mineu milen milal koi tabang ni zong le a hat ane hi zong le mizo se ni kha le pakai masanga deal su ding pakai masanga ding zo ding kilit sa zo ding koi maom poi tu in kilit sa zong le hen ti chui movin ni khat le thutan na ai lo wala pathinin tu ai a onema ai ko bun ni khat le a osanga ama hin apathin hin athin na le athahat na athudi na a chu ni khat le ei ki mu to pi diu hi hedit he chini teng le koi maza chu dingzo ponte mizo se dil su ding tulang veo de kiza ton he ipoe ipi ikipi to ve ne in sung ham khana alewa ki khomna tu zana nei mi ta khat honga le kidinga chona kidinga zana ki pe ale tu ni ho in kai pen ewe hin MLA ho ham alewa ale DC sublen ta officer len ta khat honga le iti diwe ito thim lo di idin diwe zana pe di sanga le nong tin zana ki pe
Lamto na lamdot na ale tu nin pathin hung ma lu hen lang le I ti di ve I pi bol mong di ve ading na mayum lo di we bon wai dil su di ama chu imu teng le I cham wa e ho mi na ki he do di we theng chung nung le thu di choi pa chu I masang wa hung din ti I pathi nu I masang wa hen lang e bon wai dil su di hitabang banga chu ni khat le Philippi lang je ve na hale mizo se alin lo zo je pathin masanga dil su di hitia chu kicha na I dil su sangwa tua pathin onema eiko pathin Amos thim gau pa athim gau pa man cha he chi Israel min te anako naw he e hon jong ingai diu a ho e ti chu aphat le ani khuang ibe na hele he chi phat he alowa he chi Bible chang izui diu mong angai tan nini sung chun KBC Saijang seminar inay yun langa ko na hung jong diu ahin azo na pena ise chile paka Yesu Krista hung kid ding rapture lang hen lang thu ha sa hung sung ding hen lang ani ve cha na Yesu Krista hung kid ding lenggam kum sang lengam so zo se pathinim program a hung sung ding program gon to sa apoi ho aban ban I ve ni khat le pathin hung ding he Vana van til tem nong hepoi chapa jeng nong hepoi pathin ama cham ta agon hiti chu apha le ani kho I hello je wa chu ki go sa I mo ngai apha le ani kho hello han jing bang ko le Yesu Krista hong ding a hi tin prike chan ki hen lang le mi chon song chu tu ni a hem ki sim phadeu chu alwa jing ka mata ki sim phadeu ti chu pathin na dei pon ihin khulhung ke ki jing sa yu ma hele John le ka lang che vele hen pakai hung ding ta sana ikigin naw kun e ho e su thieng oi thin ne hin khoi ke ti chu ade ya he pathin era so ade exact time pathin a sei lo ya thin ne hin kho ta sana nei ta ni sei a ki go na diwa ki go sa yum di ko pathin ade ya ahung na ding ni he po bi je chun pakai lam to ding ki go jing ai le Israel te ta sandana cho pathin adam ko ma Genesis bung thum chang som lenga chu ni khat le hu hing echinu me nu chi tha akona he mi khat hung pengin tin satan na ton zo se chu hin su chip ding gal zo na hin ne ding a hi chi hu ing pu ku Israel ten akuma ananga Abraham ko min akisay kin David ko ma akisay Solomon ko ma akisay hitia akuma cha amon chi hu hing pu Messiah hung ding chu anga jengoi ai le ama ho chu even a hele 722 BC langa kun chun amo chu gamdang no in so changin ano jeng win hin ama sa pendin Egypt te khangin so changin ano mo win hin hiyin chu amon hu hing pu anangai cha win hin ai wanga angai cha dan chu pathin na gon pi chu amen pen a pi pen thagawa hu hing ding thagawa chamna hin pe ding hu ing kha anangai to pi hilla ama hon hi chi ama chunga leng le lal ho a ko na alo wala so chan na wa ko na ki hu do dibo ta sa hu do dibo anagel jewin Yesu Krista now sena ahong pina hale ama hon anahe hil ta wen aki go dan chu anadi lo ai ta hena chu pakai lam to dinga kum hiti hi chan chu anaki go wang wen pakai chu ama ho gela chu sipai jalam kai tha ta banga hung ding ama ho agal mi te Rome mi te Greek mi te ne lo wa hele koi tabang he jong le midang ho namdang ho Israel te sugen the ho chu hi chi Messiah chun asu mit ding agal zo ding amit mu ta wa hitya agal zo ding ane ki name wa political savior eje khu ama hon anangaw papa Yesu Krista doile tup ti chu ahi poi iden ho na thagau thina chu mi ma chan ta dina ji thagau su hing na dinga chunga naw sena ahong pen chu ama ho gin chat bang ane ta alo ye chun ane kisan ta po wen hi je chun tu lai mi tam ta ho Christian te yong pathian hi ide bang win a chon pun e hon ide ta usle to zo se hi phat the pathian na bu ding lekha sim ho zo se chala naw zo se yong bu hling ding oi wa ta in hoi ta nom ta hin khu iman deu
ai ho ta sa ki vai po na lung mon na hi cho cham kim no i de jibin hi je na chun pathin de lama ki gim se na thien na hin kho ai lo wa ale ne gu cha gu ai lo wa ale in kho i pathin ho na neu khat ga be ga ki ha bowling ti ho long hi inom gam ta po wen ai bang hi chi ho a hin bo pathin akimui nai zena chu tun la phana paka yesu krista hung kit ding apha le ni kho ki chen ten he po be hi je chun peter ni na bung thum chang so ma chun akimui ni ahung ding wang chu ki che ten akisejin aphat wang akisei poi gucha banga hung ding hi het lo ka cha gel phat lo ka cha ahung ding ko kisei na he hi je na chu ki ging jinga pathi lam tu dinga ayom do phat le ni kho ve jong le hen akisu gam ta poi jong le abana ji bola pathin lam tu dinga ki ging jinga ayom ngai ham aje chu ahung ni teng le thutan na ding ya he ai lo wa le ikimu to ni teng le thutan na ding ya Hebrew bung ko chang som ni le sagi a chu vele hen mizo se thi ding hi gun tu sa he na that is appointed for all thi hi mizo se adinga appointment ki gong tu sa mizo se chu khat ve chi thi ding hi mi him zo se he chi thi zo ting le chu thutan na ding zena chu su khil bol khil nei nge nge wa hala kat ga hin ki na avela su di ding gi de thelo wa zena chu hin lai idam sunguwa hi pathin to kilam tu dinga ni se a eki go di wa he ti chu bible ko na emu be ne tunong doctor appointment abangin ene bin hello wala saplen ta ho to iki ho ding teng lew jang pe nai che wa akot ki honga ki lut jeng thelo wa appointment ki lama sa e chu a date hello wala a time ho to patike cha e chilanga doctor pa ham alo wala sabo ham ki ho to chin teng ki muto dinga ki ho khom ninga ani ki go jin ya abang bang chu a fail jin abang bang chu dam mo ha sa jin hitabang appointment dong chu lo sam thei ai ki chon mang tei postpone nong cancel nong ki bol thei ai wanga pathin appointment a bol khat chu thi hi mem zo se adinga thi gi di pathin appointment a bol sa ai ho appointment a he poi ai hon ikibol thu a he poi pathin agon a he thi zo teng le thutan na hongding heji thutan na a ichi ting chule kipa man isang divem alowala pathina ko na zep na go na ichang divem hichidinga chun ki go hite ate pathin to ikilam to ting ule akho ale tu ne nang dinga pathin ne kilam to ni hiding hi nei ko be ya hele alewa tu nin thutan ni hungsung jeng tale ba noi le shenin rapture alo pathin ji krista chu hung jeng tale ei ho adinga pathin to ki mu to niu chu hidingai tan ai wanga chu ta sante adinga ki pa na len pen ta kin na len pen ta chu pathin to ai lo wal hu hing pu to ki mu to hi he ai wang ata san lo te hin khodu da amang lo thin hin kho nei lo te pathin ging lo ala pathin gi cha na pe ho na sa lo te dinga chu ki chat le pen ta chu pathin to ki mu to rapture di jan hin jong isewin rapture ki ti chu ei ho adinga kinep na len pen ta minu mi pan achanu achapa anathisa anamo lemsa akimu to pi ding chu kinep na len ta loila gol ngai ta khat kimu to ki ding chu inu pa kimu to ki ding so pi lu na to kimu to ki ding kinep na len ta ai wa nga chu rapture la to lo wa yum lo wa le ho adinga tiza pen ta ni ko George hizena jo pathini hin ko ei pe u hi phatan mangute de jo Amos tim gau pan Israel te mi pathin mi Israel te anatim nupsa na konin alowa la pathin ho thasi langa konin hongki kang se nalung hejun pathin phathe bu no chu ngol pi hi wen pathin ho na in ta san khan be na in nei un tia chu na se achuti lowa hi le nango chungang thutan na hungsung ding in sungwa yang hungsung mai the hi ichi ro teng le wang thutan na om ding sai je chu na pathin lam to ding ki go jing jengin
abana chu bola pathin lam tu dinga ki go jingjeng de ham aje chu ahung ting le isei bangwin to man chi hai mizo sen to man ki san ding ya na to pha ne lo honong ato man ho ki san de na to ne lo honong ato manu ato lo manu ki san de na to phane honong ato phat manu ki san de hi thu phon bung som ni le ni lang chu vele ke ma ko hong ding tai mizo se ato dung zui chia ka pe ding hi dunya hong ve te akho ahele government service itamovin isa no hi ko ahale ito man sangwa ito manu to ki to lo lam abang jo tam je men abang jo thom je men tin alo na to phat dong chu midang khanin a het hiel the hi ai wanga pathian min ngwa ta bang chu lo wai pathianin ep chu esan sa diu ham aman ki to chana a het ito manu to ito dano to ki to chana a het ga trong là năng ham cái kem có thil pha bowling cái tin mi ten ấy hết thêm trong là pathin a hết hay mi ten min bua dengan tay mo chẳng là pathin thut ta cho hết hay thì cho man nong pisa isan được pathin ấy pe điều to man dấu se pathin na to ding ấy pe thil pha bowling a se atong lo ho nong ato lo manu hil cha na zep cha na pathina ko na chang na mi dấu se dinga cho pathin to man akoi su hilin zina chu heji to man pha ki pa na lalukhu ailowa hele thi solo na kalo na heji to man ikisan thine diwa chu pathin takimuto dinga ki ging zinga im le pathin e hilo aile iti ki go dingu ham pathin takimuto dinga john tuilu sa pa hunga chun israel mi tela chun pathin thu en sun nalung hejun pathin hung ding a hetai ahung sung tai kot kha bul hung gei tai ahung nai tai nalung hejun chon se na ko nin hung jam don da pat he ji zon tuilu sa pa jon ana se hitabang mang chu he ila ko na je bena la pathin to kilam to ding pathin to kimu to dinga chu ki go na chu iti ki go diu ham chon se na ko na ki hin mang chon se na ko na ki hin do ti chu pathin to kilam to dinga ki go dan he trong le ba na chu iti ki go diu ham le Exodus bung som le ko ailowa le Genesis bung som thum le ni Genesis bung som sem til bu som thum le ni lang ivena a hele Jacob min a upa Isau akimu pidan akiji ine abana jebet kinala Samuel khat na bung som ni langa lang jebet na a hele Abigail kiti nuhin David akimu pi a aga kimu pi na dinga ipp ngai chaam ti akiken ho hechit teni thusima kona newa ka sei do nom jo hichi Isau hi aso bi pa Jacob chunga lung hanga he tom ka se anaki ken honai hichi a upa lung han Jacob min a het ma jengi he na Jacob chu tiza a he atiza je na chu ni kha chu ki muto dinga ki gonga heta a upa ki muto dinga a upa to ki muto dinga sagu kevin I mata choilo bin chi henang la upa na khola thalo lam bai yena cho a upa lung han cho hen jina man kineu sa ta ailo wa hele ngai dam namina amuna dinga chu thilpe tam ta akena hetia chu lam agalam tu ya hi cho chu upa isa amu phana chu alung hlai kit alung cham kit ta hitabang banga cho pathen to ki mu to dinga ong chu angai cha tam ta au min pathen to ki mu to na dingin rong angai cha tam tunin ihi naw bangin isit naw bangin ilwa itin lel naw imit mon isit naw alwal ilung helo naw pum ban ki mu to pilen pathen chu lung thlai lo din hena chu chen ne hin khu to lung he na hin khu to pathen lama ki ha pe na ichi ho hi ikenwa ikimu to wala pathen lung thlai ding lai hena chu god na le hamsi na chu ichungwa chulo ding a hi hena chu Amos thim gau pan ami Israel te pathen mi Israel te chu na pathen lam tu ding ki go ni khat le wang na chon chit gau chu pathenin in sung tin chengle ailowa ala society chin changa go na pe diu ni nam khat na hi na pathenin go na pe diu hil cha na pe diu hi hizena chun pathin to kimuto din kilam kimuto ding in god san om na pathen lam to ding god san om ati pathin to kimuto dinga god sa om kiti hi ailowa ala
na pathin lamto din Kigon ti pathin anive Jesus Christa anive chana ahunga ki muto kyo se ko ai pon dunia ang ajo se bangwa nang dinga pathin to na kilamto ni ang himai the ya hi ai lo wa le in sunga minu mi pa chon sit je na alowa in sunga minu mi pa ki sa chat vai je na lum he na lo je na patheni hi chi in sunga jo thutan na le go na jong ahin pu lut the ya chong jo pathin to kilam tu na hitabang ho pathin go na le pathin zep na pathin hil cha na Egypt mi te do Sodom Gomorrah mi te ana hil cha ana su manga ana zep hitabang chu itolo na divin ki go san umo hite hitamang chu hung thung the a hi gu sayum lo wa le ti chu tu ni ha pha na chom thana isa yu hin tin ise do kham pathin in phathe e bo pi ta wen de ka ki pa chan ri tan te